Ćao, dobrodošli na Nightclub Belgrade. Sa nama je naša drugarica Ivana koja će nam reći šta se sledeće nelje od ovog vikenda paralje dešava u Republici i u Pevcu. Ivana zna napamet sva dešavanja pa ćemo sada na to ispričati. Ćao Ivana, kako si mi lepo najavio da znam sve napamet, sad ću morati sve da izrecitujem. Dobro. Pa evo da najavimo možda Pevac najpre, zato što je skoro bilo otvaranje naše bašte, koja ove godine započela sezonu u potpuno novom izdanju, u vizualnom, u smislu repertoara, ponude, a pored čuvenih koktela koji su poznati u bašti Pevcu već godinama unatrag, od ove godine smo obratili ono što je nekada bila tradicija, a to je internacionalna kuhinja, vrlo rafinirana, vrlo ukusna hrana i divni gosti uz DJ live performance naših poznatih DJ majstora, tako da naši gosti mogu uživati u toj jednoj sjajnoj atmosferi, a usput mogu i ćaskati jer muzika nije toliko glasna. U centru smo grada, u rezidencijalnom okruženju, Saborne crkve, Francuske ambasade, Knez Mihajlove. Tako da evo da najavimo da svakog četvrtka kod nas u bašti Pevac pušta muziku sjajni DJ Mihajlov, kako se on predstavlja i potpisuje, moram ga tako i najaviti. On pušta retro original hitove, znači to je ekskluziva, bukvalno jedino mesto u Beogradu gde možete čuti originalne retro hitove i na to smo jako ponosni, naprosto zato što je ekskluziva u Beogradu. Pored toga petkom takođe jedno čuveno ime na našoj sceni, to je Marko Đurovski koji ima svoj pseudonim u tom DJ svetu, to je Lazy Idiot. On nije ni malo lazy, pošto oni koji znaju engleski znači da to znači biti lenj, on nije lenj, on je jako vredan i on svakog petka kod nas pušta u Pevcu taj neki deep tech house, vrlo dobro atmosferu prenosi jer Marko puno putuje i tačno poznaje te svetske klubske atmosfere i trendove da prenese kod nas. Mi nemamo more, ali imamo Savu, imamo Dunav, tako da prenosi kod nas. A subotom je Tom Gepard u bašti Pevac. To je što tiče bašte Pevac. Dobro. A Republika pozicionira se odlično ove godine. Šta se dešava tamo vikendom? Republika je sjajno mesto. Svi koji su bili u klubu Republika znaju da imamo pogled na naše more. Jedna od najlepših definitivno bašti u Beogradu sa najlepšim pogledom na obroncima Kalemegdana, da tako kažem, opet u rezidencijalnom delu. Imamo program od srede, četvrtka, petka, subote, ali evo što ću ja sad najaviti, to je da ovog petka sada možete očekivati u klubu Republika DJ Miloš Stačevića i DJ Pakija, koji puštaju vocal tech muziku, da kažem, oni prate takođe te najaktualne svetske klubske atmosfere i prenose ih takođe kod nas u Republiku. A u subotu DJ Mihajlo, koji se svaki put pobrine, ja stvarno moram da ga pohvalim, jer on svake subote dovede nekog gosta iznenađenja. Ove subote imamo specijalnog gosta koga ja ne smem da najavljujem, tako da vas pozivam da dođete u Republiku i da vidite ko je to. A uvijek je to neko od, da kažem, muzičara sjajnih. Ranije je to bio Ivan Teofilović iz grupe MVP, saksofonista, Ivan Teofilović. Zatim imali smo Marakuju i St. Louis Banda, sina našeg pokojnog muzičara Luisa. Imaćemo jednog violinistu pred kraj sezone. U drugom delu čekamo da se ljudi vrate sa mora. Tako da, ja neću sve da vam otkrivam, ali samo želim da vam ovako za golica maša da vam kažem da je Republika sjajno mesto sa sjajnom atmosferom, sa sjajnim DJ-evima, sa sjajnim koktelima i sa sjajnim ljudima, prelepim, koji se sjajno zabavljaju i provode, tako da pozivam sve njih da dođu. Hvala Ivana puno. Dragi naši, imate link dole, bacite pogled na link i tu ćete naći sve podatke, sve što vam je potrebno, vezano za Pevac i Republiku, brojeve telefona za rezervacije i to je to. Hvala Ivana puno i vidimo se uskoro. Vidimo se.